Nasyama soman, pajupau sa hita bani acara pamalas uhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ibogay hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambubayon ni tondoy na pasing, martonggo mahita. Ham Tuhan sihol jaloon nami mahatamu, ase kuasa ni tondoy inma na marhorja ban nami, ase taruli ka nami marhite hata haguluhan na humamu, marhite anakmu Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Renungan bata sa daron ibuat humbani renungan wasiat na marjudul hapasingon apa pangabak. Maronjolan maay bani hata ni Tuhan, natar surat bani Hesekiel bindu sada ayat sada dasku bani 25. Janah nats nagabi pusat permenungan ta ay mahumbani ayat 10 tolu na makatahon. Itongah-tongah ni si pergulu ay adongdo nagara songon narnar ni batubara. Songon rigapan na hujay-hujon itongah-tongah ni si pergulu ay. Lihardo apuy ay, anjahaluardo hilap humbagas apuy ay. Hita haganu panahinargan ni Tuhan ta, bani sa acara seminar, sa halak nama poso padaskon pasal krisis keteladanan. Nini mga makatahon. Sa halak si pambubay, so nahape pintar ni. Ang gulang gabi siusihon, si soya-soya do. Na perlu bani generasi na maposo sondahanon ay mausihan. Sitong do na pinadas ni na maposo ay, perlu do bata sa sahalak na gabi si usihon. Tarbuang do bangsa Israel, janah mandagay na marsik halani dosa ni si dia. Si pambubay, sunay humaagi umat ay lang pataridah kon hapasingon. Hape selaku bangsa ni bata, na patut pasing do si dia. Halani ni bata pe pasing do. Gulu hapasingon ay magulu na romban hubani pangabak. Romban hubani hatani ni bata. Cupahan pangukapon do si Hesekiel, ibah kebar ay mapanorang iboban bangsa ay hubabel. Ipataridah do hapasingon ni Tuhan in. Api na marjirlam ibabaw ni Herub ay pataridah kon kuwasa ni nebata na terus marhorja papasingkon bangsa ni. Romban hujay do asem maningon pasing do si dia. Janah pataridah kon dirini selaku bangsa ni naibata. Pengalaman ni bangsa Israel, gabi si usihon do ay bata, ay memenjaga hapasingon marhite perlahouta. Terus do Tuhanin marhorja membahen ase pasing jelmaon. Hita pe, maningon igogohi hita do ase tongtong pasing. Lang pitah si pambubay, nagabi si usihan pasal hapasingon in. Tapi, dihut do hita, terlebih orang tua, maningon gabi susihan do bani niyong bahni. Ase jupahan si joloman niyong bahin. Nagabi tukot bani guluh ni. Amen. Martonggo mahita. Tuhan hatamu do tongon nagabi rigapan ban nami. Bani namandalan kon guluh nami. Ajari hamahan nami ase marguluh hapasingon hanami. Tandani ham naibata simada hanami. Terima kasih mabamu Tuhan, terpuji maham. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sunay marenungan bata sa daron, ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita mahubani hasomanta. Ay marhite na sunay, dumadihut hita manukoli horja pagkabaran Injil, riapakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus na mamasumasu hita ganupan. Horas